বহু বছৰৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি আজি নেহৰু ময়দানত ৭৪ সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱস উদযাপনৰ गांभीर्यपूर्ण आयोजन से हमारा हम भूले हैं इसकी ये गुलसित हमारा। आज नेहरू मैदान दुलियाजान आप सभी अतिथिगण एवं दर्शकों का आभार व्यक्त करता है कि आप आज भारतवर्ष के 74वें गणतंत्र दिवस पर यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। भी आयोजित किए जाते हैं देश के हर कोने में जगह Hello and welcome everyone. This is Rafiq and we are watching Nabul Moon. আজি আছো নেহৰু ময়দানত দুলিয়াজানৰ নেহৰু ময়দানত আৰু দেশৰ ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চাবলৈ গতিকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাব আৰু ধুনীয়া প্ৰগ্ৰাম কিছুমান হৈ আছে আপোনালোকেও উপভোগ কৰিব পাৰিব। Service Department Hall, Duliajan will complement the occasion and will mark the beginning of a central show. রং ত্যাগৰ প্ৰতীক ভাৰতীয় জাতীয় জীৱনত ত্যাগৰ আদৰ্শ চিৰদিন প্ৰাধান্য লাভ কৰি আহিছে। বগা ৰং জ্ঞান জ্যোতিৰ প্ৰতীক, জ্ঞান জ্যোতিৰ অনাবিল শিখাই চিৰদিন ভাৰতক সনাতন সত্যৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব। हर्ष स्वीकार किया। मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण वाहन पर सवार होते हुए एनसीसी प्लाटून, तृतीय सेरेमोनियल गार्ड प्लाटून, मध्य में स्थित आर्मी पाइप बैंड मद्रास रेजिमेंट, एनसीसी एयर विंग प्लाटून, पूछ लो सबके जवाब मिलते हैं, वतन के बांकुरे सब जिंदाबाद मिलते हैं। शहीद कितने हो गए निसार हंसते हंसते, तिरंगा गौर से देखो सबके हिसाब में। परेड कमांडर द्वारा परेड को मंच के सामने से गुजरने की कमांड दी गई, जिसके उपरांत परेड अपने स्थान से मान करने के लिए अपने स्थान की ओर बढ़ते हुए इस परेड का यह मनमोहक अंदाज इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव केता मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 1, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एसआई एग्जीक्यूटिव योगेश कुमार, सीएसएफ कमांडो प्लाटून महिला कमांडोज के साथ। मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 2 केंद्रीय विद्यालय एनसीसी प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मिस्टर कांच। मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 2 फायर सर्विस प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं फायर ऑफिसर और चौकी। मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 4, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एसआई एग्जीक्यूटिव नेतृत्व है। मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 5 सीएसएफ सेरेमोनियल गार्ड प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एसआई एग्जीक्यूटिव नीरज शर्मा। मंच के सामने से गुजर रहा है असम इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स प्लाटून,
जिसका नेतृत्व कर रहे हैं SI एग्जीक्यूटिव सुभाष कैरी। ऑल इंडिया हायर सेकेंडरी स्कूल गाइड प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रही है मिस बोल। मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 8 दुलियाजान गर्ल्स कॉलेज रेंजर प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रही है मिस कलमती टिगिया। मंच के सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 9 ऑल इंडिया हायर सेकेंडरी स्काउट प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मिस्टर सुदीप्ता शेखिया। सामने से गुजर रहा है प्लाटून नंबर 10 दिल्ली पब्लिक स्कूल NCC प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मिस दत्ता। और अंत में प्लाटून नंबर 11 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सार्जेंट कैडेट रोशन कुमार सोनी ऑल इंडिया हायर सेकेंडरी स्कूल NCC एयर विंग प्लाटून। मैदान पर मानो कह रही है कुछ नशा देश की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। ঘোষ মহোদয় দেশৰ ৭৪তম গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ পবিত্ৰ পথ আপোনালোক সকলোলৈকে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। স্বাধীনতা লাভৰ ৩ বছৰৰ পিছত অৰ্থাৎ ১৯৫০ চনৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত ভাৰতে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে সৌগৌৰৱে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল আৰু এখন সৰ্বসম্মানিত সংবিধান প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। আজি মানৱ সম্পদেই হৈছে দেশৰ এক উন্নতিৰ প্ৰধান চালিকা শক্তি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰহণ কৰা অৰ্থনৈতিক উদাৰীকৰণ নীতিয়ে ভাৰতবৰ্ষত তৈল সম্পদৰ গুৰুত্ব অধিক বৃদ্ধি কৰে। বৰ্তমানে দেশত আমি আন্দামান উৰিষ্যা কেৰালা কংকণৰ নতুন সংগঠন অঞ্চলসমূহত খোজ দিছোঁ। অসমৰ স্থিত ঘোষণাময় প্ৰকৃতিৰ বুকুত ধুনীয়া সুন্দৰ ভাণ্ডাৰ আৱিষ্কাৰে ২০২২ চনৰ ৭ জুলাই লোকেশ্যন NOA সংৰক্ষিত কৰা আৰম্ভ কৰে। ভাৰতৰ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহক শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত স্বাধীনতা লাভ কৰা জনহিতৈষী চৰিত্ৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত হ'ব। ধুনীয়ালৈ অংশীদাৰ আৰু সামাজিক পৰিৱেশত বাণিজ্যিক সফলতা আৰু বিকাশৰ ওপৰতে আমাৰ সকলো কল্যাণকামী কাৰ্যৰ ভৱিষ্যত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ তথা বৃহত্তৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে। আপোনালোক সকলোৰে মৰম আৰু সহযোগিতাত আপোনালোকৰ মৰমৰ কোম্পানীটোৱে আৰু কিছু মাহৰ পিছতেই হয়তো ৬৫ বৰ্ষত ভৰি দিব। আমাৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি আৰু সামূহিক স্বাৰ্থত অইলক সুস্থ সবল কৰি ৰখাটো প্ৰতিজন অইল ইণ্ডিয়ানৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ তথা দল সংগঠনৰ দায়িত্ব। VIP গেলেৰীৰ সন্মুখেৰে এয়া ফায়াৰ ছাৰ্ভিচৰ ফায়াৰ বাইক সকলোৱে হাত চাপৰি বজাই তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰে যেন সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বোত্তম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বিভাগৰ অন্যতম প্ৰশংসনীয় কৰ্মসংস্থা। ইয়াৰ পিছতে ড্ৰিলিং টেকনলজিৰ সমগ্ৰ বিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াটো দেখুওৱা হৈছে। ১৯৫০ চনতে আৰম্ভ হোৱা এই পদ্ধতি পৰ্যায়ক্ৰমে VFD বা ভেৰিয়েবল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ড্ৰাইভ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছিল আৰু সুৰক্ষিত শ্ৰীমন্ত শংকৰে হৰিণ মন্দিৰেৰে আৰু সকলোৱে তেওঁ ঈশ্বৰক গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল।
বড় লেখা হে লাগব বড় লেখা হে একটা চন্দ্রনার করকে সিনার মেরে মন দেখিস ও বাছিলি আজি ভাল বাছিলি মুখ চিনি পড়ে মুখ চুকাবলৈ আহিছ ও গছৰ ডালত বগাইহে বাছিলি আজি তোক মই কতনো অঠালি পঠালি কৰি আছ তই হচুৰ হে